Hay que pensar que somos portugueses. Ahora a planta nuclear vai estar petada. Vamos ir a sanatorio. Ou sanitario. Antes era sanatorio. Cambiou o idioma isto, tío. Antes, isto cando ti empezaste a xogar, cambiou o idioma dos sitios. Volveuse todo en inglés. Harbor era puerto. ¿Qué te iba a decir yo? No sé por qué no lo pongo en español. Non sei. Black Market era mercado negro. ¿Dónde? Aquí temos que facernos unha planta cada un. Queres ti segunda, terceira, hai 3 plantas, Bueno. Cal queres? Queda xa na primeira que hai baixando, na terceira. Sí, Oh. me igual. Vale. Vale. Pois eu vou a segunda, vale? Son puto que os cartos xa non vale nada. Merda. Joder, al final que hai na primeira. Bueno. Ya está, vou quedar por aquí. Despois repartimos a segunda. A eito. Opa, un locus. Vale, locus, tío. No é que sea superior, ¿sabes? Pero ao telo personalizado dache a ventaxa esa, ¿sabes? Me molan as bolas que levo. Eu veo outras bolas. Hai peña fora. Friendly canine unit incoming. Teño un rollo que teñen que matar os cans ao personaje, ¿sabes? Para recibir un bono. Creo que xa completei. No, a outro lado, hai outro. Bueno, Todos abaixo. listo. Listo. Sí, suelen vir por abaixo, tío. A planta terceira suele ser moi segura. A non ser a xente como a nós que saltamos directamente e viñamos ao teito. The safe zone is collapsing. Eu teño, quería un par de cousas en concreto, pero non vou mal. Non está mal esta zona. É que Isolate, tío, ten máis variedade, sabes? É máis complicado. Epa. Pois subín aí un tutorial coa USS-9. Mentres ti non viñas, eu tampouco quería apretarlle. Que se recolleche ti? Opa lá. Cargador ampliado, non me vale. Por fin un portaplacas. Aquí non hai nada, un osito de peluche. Taca. O malo de ahora que o punto de venta máis cercano está cruzando Black Market, tío. A zona bastante jodida. Non sei por qué todo o mundo salta no Black Market. Meu sobrinho outro día quería saltar no Black Market e dixenlle, paso, sabes? Teño saltado aí 1000 veces, teño palmado aí 1000 veces. Se monta un circo, chaval. Hai que tirar po Firecell, vale? Empeza ahora. ¿Qué pasó? Hostia, ¿por qué me dispara vos? No sé. Así que pasará algo. Dispara más de lo que... Tenemos que ir aquí, mira. Airdrop has been delivered. There might be some good surprise this way. Hay que ir a un vehículo, tío. Si no, no llegamos ni de coña.
O aquí, o da planta nuclear, sabes? Pero para ir á área, hai que ir a ese. Hostia. Ten moito cuidado, prefería que fueras no remolque, tío. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este pueblo é chunguísimo, tío. Como ten invocador de vehículos de distintos tipos, suele ter helicóptero, sabes? It's time for a fire sale. Sin embargo, loot, non te creas que ten moi bo loot. Coño unha caixa e xa me dá para todo. Listo. Skill chip ready for upgrade. Vámonos. Pois esta torreta, carallo. Friendly canine Hombre, unit pues incoming. acá. The airdrop is coming. Onde vamos? Pero aquí se te dice que aquí no mirará. Vou a downtown. Eu aquí non teño que poñer nin... Sabes, xa sei onde quedan. Era para explicarche ti onde teníamos que ir. Pero sei onde queda todo. No outro ainda me está, sabes, ainda estou aprendendo. Eu buscaría un achante xa. Sí, mediada zona, ¿no? Aquí. En Downtown que hai un drop. Ah, este camión non é moi válido, tío. En Downtown que hai un drop. E temos ao lado outro. ¿Y tiraste otro? Airdrop. Hostia, non tirei o drop. Claro. Estamos falando do drop, pero hostia, eu non teño arma. Non sería que tiré. Non se me vai a olla, tío. Pois aquí vai que ir un drop ahora. Mierda, tío. Teño tan mal colocado. A ver. Airdrop has been delivered. Dous drops xuntos, Hai que andar moi finos. Friendly canine unit incoming. Por atrás. Home, dan dos drops, tío. Engaging the enemies. Pego outro. Sí, veño un montón. Changing mag. Pilla todo rápido. Pilla todo rápido, tío. Vámonos de aquí. Qué puto reclamo para personal esto, Tú as armas. Claro. The airdrop is coming. Qué puto reclamo personal, chaval. Vámonos de aquí. Sale will start in 1 minute. No, eres unha nave destas. Podemos cruzar ao outro lado. Hai un cable aí. Hai un cable para cruzar ao outro lado. Hai unha caixa extraña que non sei, creo que vale para algo, tío, pero típico rollo deste mapa que ten mil rollos. Pero hai unha caixa aí extraña, como unha caixa de mortos, sabes? Eu non sei para que vale. E hai un cable que nos leva ao outro lado do mapa. Aí adiante, ves? A caixa esta non sei para que vale. Destruye, vou destruíla. Hostia, me mata. Non sei que... Observar. Non me deixe destruíla, tío. Aquí en polvo. Algo ha de dar, Non tiene ni idea. ¿Cruzamos outro lado, entón? Ou esperamos que se pecha a bola? Hay que esperar, ¿no? Non vai a ser que crucemos Friendly canine unit incoming. que despois sea por outro lado. Ben, podemos volver. Sale. Aí van os cans. Están dentro da nave do lado. Aí peña cruzando o cable. Casi te foguea, chaval. Dentro da nave hai outro. Dentro da nave hai outro. Estaba aquí viñeron os cans. Airdrop has been delivered. Ten que estar aquí mismo. Era ese. Sí. Hay que ter cuidado co cable, tío. Sí, chaval, o do cable ni me enterei que chegaba. Que a mí me como un pequeno lagazo e mireino na mitad da altura. Sí. Airdrop has been delivered. Esa mirei como estaba xunto túa. Sabes, tuve un lagazo aí. The safe zone Ah. is collapsing. Estás A mí nave do tamén me lado. deu un lag, tío, non? Sí. Hostia, o outro día se che digo o servidor non era cousa miña. Foi unha partida no que o servidor fallou moitísimo. Creo que é a primeira vez que me pasa. Friendly canine unit incoming. Pero, sabes, isto de ir para atrás, e non iba para atrás, cans, móvense.
Tu cañón está disparando tamén. Sí. E creo que hai outro, non? O igual era este. Porque para que o mataran os cans. Si, debía ser solo este. Pois, eso, iba para atrás e para diante de maneira continua, pero como non era eu solo, como os enemigos tamén iban para atrás, deducín que era o servidor que iba mal nesa partida de Isolated, concretamente. Foi impracticable. Airdrop has been delivered. Home, Te avanzabas, sabes? E aparecías 20 metros atrás. Avanzabas 20 metros atrás. Os cans morreron. Vou tirar dos cans. Friendly canine unit incoming. Estes van a morrer rápido. Putada. A ver onde hai que ir, tío. Hostia, miro os chalecos como un folio blanco no chan. Que cousa máis rara. Seguramente se hai que cruzar, Parece máis raro que se cerre deste lado. Aí ven peña, Fire sale will start in 1 minute. Aí ven. Outro. Friendly canine unit incoming. Cuidado, espera dentro. Airdrop is coming. Ven por acá, por acá. Por outra porta. Tía, marca. un tiro e mataron. Mataron os cans, tío. Outro, creo, ¿no? Ah, no. Sí, hai que cruzar o cable, Vamos allá. Hostia, sufrín daño da explosión dos cans, sabes? Vamos allá. Ter cuidado que non se niñe esperando. A verdade é que fomos hostia de listos saltando xutos. No, me parece. Vamos por aquí. Heads up, soldier. It's time for a fire sale. E aí, esa casa non queda en área. No. Franco en algún lado. Escoito os tiros. Hacia aí. Vai ser chunguísimo cruzar este campo, tío. Sí, hai un Franco ali, Atrás. Sí, hai un Franco aí. Cuidado, non te cantes moito, Friendly canine unit incoming. Aí van, Engaging the enemy. Ten cuidado, con Franco ese. Párcate en área, casa. Airdrop has been delivered. No, aquí no. No, Xustiña. Aquí, xusto aquí, mira. The safe zone is collapsing. E o Franco está alá no alto da montaña. Se teño pipeado. Mierda. Rompiñe chalecos. Airdrop has Derribado. Casi me mata, tío. O amigo vai a me matar. Caiu. Sí, o amigo vai a me matar. Cúbrete. Pero te faz fora, ti. Non estou fora, estou dentro. Descúbrete. Ponte chaleco. Estou poñendo chalecos, claro. Tira os panos. Xa vou, tío. Non dou pa todo, tío. Enemy, enemy. For E matáchelo, tío. Toste nervioso. canine unit incoming. Sí, póñeme nervioso, tío. oh, Aí ao lado, Aí un ao lado. É un amigo dese. Ven por acá. Están utilizando el cable, está no tellado. Cuidado, Lucas. Telo detrás. No, derribei a un, tú. Había outro. No, hai outro máis. reloading. Sí, salle. Está no tellado. Va, matoume. Mierda, tío. Merda, tío. Va, partidaza, Qué malo este mapa. Da igual, tío. Eu pasei no guai, pásame como a outra, pasei no moi divertido.